دما خوش ببینرین هجا ایرو 15 نیسان 2024 جه روژان جه روژا دوشمه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ینکو درکتنه پیش امی جواره پیشکش بکن لی دسپیکی چند سر نوچین ما لفرانسا گلی کرد و دوستین خواه لبر آواهی سیپیتی و کنسیا اوروپای بانگ آزادی فیزیکیا ریبر آپو کرن هفسروک کنساری به براکجه که جمیل بایک دیار کرد که جبو شری لدیجی پکه که پدک دولت ترکیه تشویق دکه که زختل سر یعنی که بکه. جی فرماندارین گشتین قصدی لقمان خلیل دازانین که هزین نافنتوی و حریمی داعشی وکه آموره که بکارتینن. نتوین یک بوی راگاند که سودان دبن خطریا پارچه بونا اتنیکی ده و اشکرکر که روشانه 20,000 کس جه اواری خود بن. بری بینرین هجاف سر روچین مبون اونها جمی برفرهیا بولتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامaya یکمین تکل داریم چالکین جبو بداوی کرنا تجریدا لامرالی و آزادیا فیزیکا ریبر اپونه کو یک جوان چالکین هری برومت چالکیا گرتین لگرتگین ترک او باکوری کردستان دانه دست پیکرن و جاری چالگران بریا پاريزرين خو پیامک شاندن او گوتن تکوشینا وان یا لدر و او یا هندر مزند به او اف تکوشین و به برخوردنی که مزن داوی لتجرید بینه لالیه کدن چالکیان نوبت عدالت جی ایدی دربازی قناخه که نود به هات راگاندن که اوید ناوا دمک نیز دجیم پشتی بداوی بونا آمده کاریان قناخان نو یاش بو چالکین نوبت عدالت جیم ور راگاندن 141 روژه که گرتین سیاسی ده گرتگهین دولت ترکا داگر کرده به داخواز آزادیا فیزیکیا ریبراپو چاره سریا پرسکریکا کرد دی چالاکی دنه. گرتین سیاسی چالاکیا خویا گراوا برچبوریا به دوروگر جی چاره نیسانی و درباس قناقی گنو کرن. گرتیان دوی قناقی ده بریار گرتن کو دادگاهان هفدیتنا به مالبات و آخافتنا به تلفون بویکوت دکن. گرتین لگرتگاه اولهیا بلندا هجمارا یکان آدوملیا ارزرومی ده هفدیتنا به پارزرین خوره پیام شاندن و گوتن تێکۆشینا ماڵبات و دایکێنمەیەن هێژە دمەشینن هێز ئۆ مۆراڵێ دەدەمە ئەم vê têkoşîna birûmeta malbatên xwe silav dikin têkoşîna me ya li hundir û derve mezin dibe ev têkoşîn wê te jî da li ser rêbera Apo bi derakirin li aliyê din çalagerên çalakiya nöbeta adalet dijî amadekarî dikin ku çalakiya xwe derbasê qonaqekî nû bikin. Hevseroka Federasyona Komelên Hukuk û Piştavaniya Malbatên Girtî eylem bir tane têkildarî çalakiya ku malbatên girtiyan dimeşînin axivî. Eylem bir tane diyar kir ku mînaka tecrîda li dijî rêbera potê meşandin di cîhanê de nîne wiha got. Tecrîd êdî ji pirsgirêkekî polîtîk derketiye û veguheriya pirsgirêkekî mirovî û wijdanî. Eylem bir tane anî ziman pêdivî hebû çalakiya nöbeta adaletê derbasê qonaqekî nû bikin ev tiştanî ziman. Dema amadekariyên me ji bo çalakiyên nû temam bûn em ê têkildarî çalakiya xwe daxuyanî bidin. Eylem bir tane balkişan ser xwedî derketina ji çalakiyê wiha bidawî kir. Divê destpêkê jin û ciwan xwedî lê derkevin. Em dixwazin hemû partiyên siyasî û sazî bi hestiyarî nêzik bibin û xwedî li çalakiya me derkevin. Em bawer dikin ku em ê ser bikevin. Em beriya niha jî bi ser ketin ev yek dî sepêkane. Gelê Kurd û dosên xwe îro li bajarê Strasbourgê Fransayê li dijî tecrîda li ser rêber Apo li ber abahiya CPT'yê û Konseya Awropayê mîtingek li darxistin gelek parlamenter û siyasetmedar ji beşdarî mîtingê bûn çalageran li wir balkişandin li ser tecrîda mutlaq ya lîmraliyê o gotin êdî dema azadiya fîzîkiya rêber Apo hatiye. Gelê Kurd û dostên xwe li bajarê Strasbourgê Fransayê li ber avahiya Komîteya Pêşîlêgirtina li îşkenceyê CPT û Konseya Awropayê banga azadiya fîzîkiya rêbera Apo kirin. Çalageran di mîtingê de diyar kirin ku divê CPT dimildestê biçe îmraliyê. Parlamenterê Dem Partiya Ömer Öcalan parlamenterên Fransî û Îrlandayî û parêzera damezirînera Wikileaks Juliana Assange û gelek hunermend jî beşdarî mîtingê bûn.
هفسروکی مجلسا گل استراسبورگی فکرت چلیک دیار کرکو دمام جرد بری براپو و کرد درین حقوقی تینه گرتنو گوته. ایدی دما آزادیا فیزیکیاری بر آپو هاتیا. کسین کود میتینگ داخوین بالکشاندن سر پیواجوی تجیدا لدشی ریبر آپو گوتن. ریبر آپو جبو تواهی جواکا بندست هیویا جیانیه. اندام پارلمنتویا اوروپا و اندام سربخوی پارلمنتویا ایرلندایه توماس پرینگلی دیار کرکو او پر سربلنزا کود نافا گلی کردایه او دست نشان کرکو او جبو آزادیا ریبر آپو تیدکوشنه. لی اشارت پیکر کو تیکوشینا گلی کردویا گلی ایرلندا یدش به هفو گوته. نزیکاتیا دولتا ترکا لهمبری گرتین سیاسی و عبدالله اوجلان ترساوی نشان ده. پیشتر پارلمانتری روحایی دم پارتی عمر اوجلان جی درکت سردکی و گوته. دوی اف خودی درکتن هین خورتر ببا. حتی کو ام انجام نگرن دوی وکا وجدانی حقوقی و سیاسی انتیکوشینا خو بدومینن. پارێزەری دامەزرێنەراوەی کێسێکیانە سەنگژی بەشداری میتینگێ بوو تێکۆشین و بەرخۆدانا گەلێ کورد سلااف کرد. پارێزەرە دیار کرد و ئەو گەلێک دۆزن لە جیهانی دشۆپینن و گوتە. ڕەوشا لە ترکێ کەراسەتە. دوێ برێزە عەبدوڵڵاه ئۆجلان ئازاد ببە. پارلەمەنتەری پارتیا چەپگرە ئا فرانسی لێفیئی و ئەندامی پارلەمەنتۆیە ئەوروپایە ئیمانوێل فەرناندس جی گوت. جبو هاتنا ورومتکا جبو کو از پشتوانی خود دیار بکم از لورم. ارتشا ترکیه قرکر و چتین خود جاره کردن به چکینگیران ایریشی گوندین من بیجکرن هم وقتی ایریشا کوچتیان پیک آنیا بالین بمرو جل سر حریم دیگریان لعالیه کردن لدجیم وان ایریشن قرکریان داجر کریا دولتا ترکیه خلکن ل شهبه و عفرینیم خلکن عفنین کل شهبه دمنی جی برتگ نشاندان او گوتن لدیشی وان ایریشین قرکر وان خطا برخودانه هل بشارتنه. ناوندا راگهاندنی یا مجلس لشکریا من بجیر راگهاند کو ارتشا ترکا داگر کرو چتین خوا گنده تو خاری کانتونا من بجی تو باران کرنه. گنده تو خاری دکه و باکو روشلاتی من بجی. هم وقتی تو بارانه بالافرین کشفی لسر حریم دیگریان. دوهجی دولتا ترکیه داگر کر گنده شوارغا یا نافچه شرات تو باران کر. خلکین حریم جی هلوستا خوی لدجی ایریشین دولتا ترکا داگر کر نشان ددن او تا قصدکن که تو ایریش نکارن بر خدانیاوان تیک ببا. شینین کانتون عفرین شهبای دیار کرن کوان لهمبری ایریشین دومدارین دولتا ترکا داگر کر خطا بر خدانی هل بجارتنا و گوتن. تو کس نکارن مش خاکم دور بخا امی ببر خدانا خواه بگریم سوگر بکن. مریم عمر دیار کر کو دولتا ترکا داگر کر بهویتیا خواه نکار با اراده یا گلی عفرین و شهبای بشکین و گوت. ام تجاری تسلیم کاری قبول ناکن. دخوازه ملت تم جفت داره کشبر ببه دایر جهفته پرنگا ببه و جهفته بلا ببه لهفته توپ نبه ببر خدانیه بکن حطانی دویه و تجارت تسلیم کاری جا ام قبل ناکن. ندال احمد جی آنی زمان کو اوی بیکیتیا گلان داگر کریه تیک ببین او گوته. بلا داگر کر باش بزان بن کو جبلی تیکوشینی امری کی دن ناپجرینه. جگر خوین شیخوجی دست نشان کر کو اوی ببر خدانی وگر خویا لعفرینه مسوگر بکن و گوته. دولتا ترک به ایریشن خود خوازه پروژه ریو بریا خسر و براتیا گلان تیک ببه و گلی عفرینی دوری عفرینی بخه. کس نکاره مجی خاکا ندور بخه. لاماش 6 سال جمله دارینه بین بر ایریش دولت ترک لسر حریم نسکنی آرمان جوید تنه جبوی در کتن و گل جهره ما شهبه به جعفرینی دور کفن براتیا گلات تک بچه پروژه روبری خسر تک بچه اف ارمانجا دولت و ترکی یعنی جبوی گل تک بچه اما الفدرجی گل عفرینه برخواد ده برخودانی خوشی بردوام ده که
هر دو وقتا که کود ایرشین چتین دولتا ترک و ارتشا ترکیه داگیر کردن لسر حریم دوام دیگه یک جمترسیا هری سرکی دن اوجیم یا داعش یا هر تکیلداری وی که جه فرماندارین گشتی ین هیزین سوریا دموکراتیک قصده لقمان خلیل جی بالکشان سرویه که او گوت ادیم چتین داعش جالی هیزین مزن و تی بکار آنین هر وها لقمان خلیل آنیزمان کو اف هیزین مزن چتین داعش بکارتن او حتی وهب اوایک زلال آنیزمان کو دیتین داعش جبوان بویا آمورک یک ji fermandariya giştiya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Lokman Xelîl têkîldarî tevgerên çeteyên Daişê yên li beyara Sûriyê ji ajansa Hawarê re axivî. Lokman Xelîl di destpêka nirxandinê xwe de hişyarî da ku çeteyên Daişê carekê din vegerin û destnîşan kir ku cîhan dema digot xeteriya Daişê ji holê rabûye kêmasiyên mezin dikir û got. Rast e Daeş kontrola xwe ya erdnîgarî ji dest daye. Lê projeyên wî hene. Daeş xwedî îdeolojîk tundrewek û nûnertiya olînake mafên mirovan di ber çavan re nagire. Îdeolojiya ku Daişê dixwaze belav bike li ser esasê wêrankirina îradeya mirovan e û kolêkirina wan e. Fermandar Lokman Xelîl balkêşan ku hin hêzên herêmî û navnetewî Daeş bo pêkanîna bercewendiyên xwe û kontrola xwe ya li ser herêmê bikar dînin û wiha domand. Daeş di aliyê coğrafî de tune nebûye lê hîna bi dawî nebûye. Divê cîhan wê rastî bizanibe û bibîne. Daeş li ciyên ku xwe lê ve dişêre xwe ji nû ve birêxistinke bi zanabûn xwe ve dişêre li gorî koman tev nagere. Li pêy van tevgerên metirsîdar armanc hene. Lokman Xelîl got hikûmeta Şamê berpirsê qetilkirina sivîlan e û wiha pêdeçûn. Daeş sîstema xwe ava dike bi tirsandinê qanûnên xwe ferz dike. Heta niha zêdetirî sed sivîl qetil kiriye. Gelo kî ji vê yekê berpirsiyar e. Hikûmeta Şamê berpirsiyar e. Li heremên me jî tevgera Daişê heye. Cîhan dibêje piştî Daeş li Baxozê têk çû hebûna wî nemaye. Ev gotin nerastin. Daeş bi fermanên dewletên mezin tev digere. Hinek hêzên mezin destekê didin Daişê. Lokman Xelîl bêdengiya hêzên navnetewî ya li hemberî Daişê şermezar kir û wiha domand. Zextekî mezin li ser heremê heye. Ev jî li ber çavên cîhanê çêdibe. Tevahî navend û ciyên ku pêwîstiyên jiyanê ji gelê me re dabîn dikin, wekî qas, kerebe av tên hedef kirin. Ev bêdengî cesaretê dide Daişê da ku ji nû ve xwe birêxistin bike. Endamê fermandariya giştiya Qesedê Lokman Xelîl di daviya axaftinê xwe de got, Qesede hêzeke fedayî ye dê erk û berpirsiyartiyên xwe li hemberî gelê xwe bicihbîne. شروان هیزین ارکا خپاراستنی محمد خضر یونس 12 نیسان لرقه شهید ببو شنیان باجر و گندوارن حسک جیم ایرو شهید محمد به مراسم اکی اوغر کرن مراسم اوغر کرنی لگورستان شهید دجوار لگوند داودی هات لدار خستن ده مراسم ده اندام مجلس مالباتین شهیدان مصطفی عثمان سرسخی مالباتا شهید رخواست و گوت شهادت نشانه هبونا دوزک جواکیا کو هجای امروف خوش بوی فدا بکیه ji fermandarên Meclisa Leşkeriya Hesekê dem hat Hesekê jî şehîdên azadiyê bi bir anî û diyar kir ku bisaya fikir û felsefeya rêber apo xwîna pêkhateyên herêmên Bakur Rojdatê Sûriyê ji bo parastina welat tevlî hebû. Piştî xwendina wesîqeya şehadetê cenazeyê şehîd Mihemed El Yunus hata oxir kirin. Têkildarî Alûziya Sûriyê û destwerdana derve bi taybetiya dewleta Tirkiye erdnîgarê siyasî yê zanîngeha Lyon du a Fransayê û wezîfedarê lêkolînê ya Enstitûya Think ya Washingtonê pisporê Sûriyeyê Profesor Fabrik Blanche nirxandin kir. Blanche diyar kir ku dewleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê paqîjiya etnîkî dike o got dixwaze Sûriyê parçe bike çawa komara Bakurê Qibrisê ava kir dixwaze komara Bakurê Sûriyê jî ava bike û bixwe ve girê bide. Têkildarî Alûziya Sûriye û destwerdanên derve bi taybetî ya Tirkiye, erdnîgarîna siyasî ya zanîngeha Lyon tu a Fransayê û wezîfedarê lêkolînê ya Enstitûya Think Tank a Washingtonê pisporê Sûriye Profesor Fabrice Balanche nirxandin kir. Pisporê Sûriye Profesor Fabrice Balanche diyar kir ku ji ber destwerdana hêzên derve Alûziya Sûriye dirêj kir û wiha dawam kir.
یک جا اکتورن اساس ان هلواشین آل سوریه دولت ترکیه. ترکیه دخوازه هرما کردان آل سوریه جهولی راکه. اف پولیتیکای اوی پر آشکره. استراتژی اوی یا نهاجی سروریا خو یا لسر باجارن مینا آموده دربسی و قامشلوی برفره بکه. پسپور سوریه پروفسور فابریس بالانش دناو آخافتنا خوده ترکیه بخرا کرنا بناسازیا سوریه و جدرن جیانی توانبار کرد و افتشتانی زمان. ترکیه بناسازی سیویل ان مینا الکتریک و پترول بمباران دکه و دخوازه لروجاوا کریزا اکونومیک آوا بکه و به وی رنگی گله هرم نچاری کجبری بکه. آرمانجا سرکه یا ترکیه لشونا کردان عرب و ترکمن لعدل ببجی بکه و پاقجیا اتنیکی پیک بینه. چاوا کومارا باکور قبرس آوا کر دخوازه کومارا باکور سوریه جاوا بکه و بخواه گری بده. هروا پسپور سوریه پروفسور فابریس بالانش بالکشاند لسر داعش و آخافتنا خواب داوی کر. تاویت یک چونا لشکری یا 2019 هانجه هجی لهر مهبون خواد دومینه. هروا به هزاران جهادی دگرتیگه هن روبریا خواسر آباکور رجلات سوریه دنه. ندیاربونا روشاوان دومه. داعش هجی لهر موکه تهدیده که نزدیکی 15,000 اندام داعش ین کودنا برا عراق و سوریه دهبونا خواد دومینن و ارشی قصد و لشکرین رژیم دکن هنه. داعش شته نو پرورده دکه. نتنه ین لدروتین جوان سوری و عراقی بشداری چتن داعش دبن. دستیا کاروبارین جواکی او کتکاران رشنویس قانونی یا خو نقاش کردن در رشنویس دا آرمانجن دسته مجلس او ارکنوی او مافین کارکران هنه. کاروبارین خبتاندن او کتکاران ریبریا خواسریا دموکراتیک جبو نقاش کردن رشنویس قانون خو جوینک لارخست. تبی هفسرکین دسته کاروبارین جواکی او خبتاندن ین 7 کانتونان گلک اندامین دن بجدار بون. دجوینه ده مادین قانونی هاتن خواندن او گوهرتنین پیوست ده هاته چیکرن. هر وحاد رشنویسی ده 13 بنتنه. ده قانونی ده آرمانجا دسته ی مجلس او ارکین وان او مافین کارکران تینه دست نشان کرن. دی جاوره کرن که پشتی رشنویس جمجلسا گشتیا دموکراتیک آریوبریا خواسر بیشاندن هفتیا بیجی و ورنقاش کرن او بیاری کرن. بلن ویجاری به باشوری کردستان دوام بکن آنگو به ایریشه که احتمال دولت ترکیه قرکر یا دجی هرمین پاراستنین مدیایم قلاوی بکنش برکو هفسرو که کما جواکین کردستان که جکی جمیل بایک جیم هر اشارت به ویه که کر او گوت پیدا که دولت ترکیه را با آوه که زلال دبیجه دویه نکه جیم بجدار ایریشه کوتی آماده کارین ویتی کریم ببه داکو انجامه که بگیره اگر کو یعنی که بجدار نبه اوی دی ایره شکل لدیجی گریلین آزادیا کردستان ده انجام نگیره جبویه که زخت لدولت ترکیه دی که هموختی ویه که جمیل بایک آنیزمان کو دوی ایراق جی نکه و ناوا خفیکین پیرانا دولت ترکیه افسروکی کنسیاره و براکه جکه جمیل بایک جانه پیراخفی و درباره مجارن روژه ویده نرخاندن کرم. جمیل بایک ده دسپیکان نرخاندن خوده اشارت به برخودان آره برا پوکر و گود. برخودان ایمرالیه پیشوچونا کامپانیا ناو نتبیه لدیج تجرید آلی سر ریبراپو شر گریلای لدیج آرتشا ترک بو بنگاه سرکفتنین هلبجارتنین خوجیهین ترکیه و باکری کردستانی. جمیل بایک اشاری دا کو ایرشین دولت تاتک ده دسبروژ ده زیده ببین و به وی آوای بال کشاند اپراسیون ترکیه یا لسر باشور کردستانی. هر وها لسر پولیتکای نویین لسر عراقی جی وها نرخاند. دولتا ترکا قرکر دخوازه به امزاکرنا گلک پیمانان لگل عراقی و دولت بکه هفکاری خوی شر لدیج پککی. پیویست عراق به وی پلان نخابه و نکوه ناو لیستیککی وها. اگر نا دی رواتی بده ایریشن داگرکرین دولتا ترکیه و شرف و حیثیت عراقی دی دربه که مزن بخواه. لآلیه دن جمیل بایک بالکشان سر رولا پدکه یاد تکلی نابرا عراق و ترکیه ده و گود. پیویست پدکه سازی و بروکراسی دولتا عراقی جبود دجبریا پکه که بکار نینه هول ندکو لسرناوی دولتا عراقی لدیج پکه که بریاران ورگره. هر وها پدکی دولت ترک تشویق دکه که زختی لیه نکه بکه. جمیل بایک بالکشان سر برخودانا گل باکو روشلات سوریه یا لهمبری ایرشان و وها دوماند. دولت ترک دولت که قرکره و هند دور سوریه و روژاوای کردستان داگر کرنه. همو سرخان و جیرخان جیان و آبوریا روژاوای کردستان بمباران دکه دخوازه روژاوا بینه سر چوکان.
لهمبر وی که جی گلین باکو روشلات سوری همو بیک دلی بیک باوری با آوه که بردوام لبر خود دن. هفسروکی کنسیار ریبر آکجه که جمیل بایک هری داوی بانک لگل کرد و آزادی خوازان کر کو به تایبتی پدکه لدیج همو کسین کو جدجمنین کر را نوکریه دکن هلوسته بگرن و رخنه بکن. هر به هرمین پاراستنی مدیم دوام بکن گریلا تیوی دیمنین چالکیه که یا لحریما روش آوه زاپی و شاند کو ده انجام ده سیستم که رادار کامره که ترمال او مباسه که هاته بیکر کرن لآلیه کدن هپه که بداخلین که جدا ناسنامه دو گریلیان اشکره کر او سوز دا کو آرماج او خیلن شهیدان ده کردستانه که آزاد ده بدنجی. گریلین آزادیین کردستانی آمورین پاراستن و اولهیین ارتشا دولتا ترکادا گرکر وها ایمها کرن. دیمن چالکی کو 26 سباته لقادا گری افم یه روژاوای زاپه هاتیه پیکانین جالی گریلا تیوی و هاته وشاندن. تکلداری چالکی هپه گراگهان کو ده انجام ده سیستم که راداره کامره که ترمال و مبسه یین داگر کران هاتنه بکر کرن. گریلای کو تنه خودی وین او روحی آپوینه به وی بریارداری لسر همو تکنیکا دجمن آ پیشکتی دچن و سرکفتن مزن بدست دخن. نخازم دوی شری نه عادلانه ده گل گریلا جی حتی نفس خویا داوی شری رومت ددن و لپای خوا میراته لهنگی دهیلن. ناوند آراگهاندن و چاپ منی هپگه به داخویانی که جدا ناسنامه دو گریلان اشکره کر. هپگه راگهاند که ده نه آدارا 2024 ده دیری شاداگرکریا ترک آل سر هریما روژاوای زاپه ده هفرین وان بریتان شمسی و گارزان طول هلدان شهید بونه. لسر جیان کسایت و تکوشین هر دو شهیدان هپگه افتشتانی زمان. هفرین ما بریتان و گارزان به حساسیت خودی در کتنا لوظیفه خوینده می بون فدایین میناک این آپوی. لهرمین آواشین زاب و متینا هفتانینه کو دجمن به دجواری ایریج دبرسر به تامپویا که تکوشینه به سالان شر کرن و برسوان ایریشین قرکرنه ین دشمندان. هر تم ده چپرین هری پیش این تکوشینه ده جه گرتن. هفرین ما بریتان و گارزان آرمانج دکرن کو تکوشین آزادی گلی ما بسر بخینن و جبو ویا که خواج تفدکاریان ندان پاش بی تردد تکوشیان. ده سری ده مالباتین شهیدان هپگه سرساخی جهمو گلی کردستانی ولات پاریس رخواست و سوزدا کو آرمانج و خیالن وان ده کردستانه که آزاد ده بشین. لگوری دا خویانیه آگاهین درباره ناسنامه گریلاین شهید بوینده وحانه. زینب یاکوت بناسناف بریتان شمسی لئیل هیج دایک بویه نه آدارا 2024 لزاپه شهید بو. گارزان شیخ بناسناف گارزان طولهلدان لکوبانش دایک بویه نه آدارا 2024 لزاپه شهید بو. کوردیناسیونا پاشکو کجکی به دکلاراسیونه که هفپار گوتن هگمونیا میر به شری جهانی سیامین لدیجی جنان شردکه ریبر آپو خواپاراستانا جنی لگوری نتو دموکراتیک و پرسپکتیفا کنفدرالیزم دموکراتیک پیش خستیه کوردیناسیون بانک لحمو جنان کرن کو تکوشینا خواپاراستانی پیش بخن. کوردیناسیون پارتی آزادی جنین کردستان پاشکی و کوملین جنین کردستان کجکی به داخویانی که هفار دکلاراسیون اگدان. پاشکو کجکی دیار کرکو شر جهانی سیان شرکه لدیجی جنان و جواکتی مشاندن و اف شرهین نهاتی را گاندن لدیجی جن و جواکتی مشاندن و گوتن. دوی روشا آلوس و کریز ده تکوشینه که چقاسی ریخستن کری وره مشاندن و او قاسی سرکفتنی پیک بینه. لهر قادا جیانه شر سیمین ای جهانی برفره بویه و بویه کریزه که گشتی.
بنگها سرکه یا ویشاری دجمناتیا لجن جواک و خزاییه. کوردیناسیونان آنی زمان کوژن لدیجی ویروشا آلوز بویه پیشنگا تکوشین آزادی و گوتن. برپرسیاریا ما اوکو ام ده آرمانجین هف پارده خواه بکن یک و تکوشین خواه پاراستنی پیش بخن. حتی کو خواه پاراستن تو نبه نگنگازه کو آزادی و عدالت پیش بکوه. جنا کو خواه بریوه نبه نکاره خواه بپاریزه. خواه پاراستن پیناسه هبونه و بیویجی نابه. ام لدجی شر میتینگران توندیا دستلاداریه و سلاح وان دسکنن. کوردیناسیونان اشکره کرن کو پرگالا دستلاتدار شر سیامین ای جیهان پیش دخه و لدجی ویجی خو پاراستنه که دومدار و ریخستنبوی لازمه و گوتن. ریا سرکه اوکو ام پرگالا کنفدرال دموکراتیکا جنه آوا بکن. ریبر اپو خوا پاراستنه جنه لگوری نتوا دموکراتیک و پرسپکتیفا کنفدرالا دموکراتیک پیشخستیه. ام لسرانسری کردستانه تکوشینا شورشیا جنه بریوه دبن. امه به خوا پاراستنا جنه را دیروکا خوا جنوه بنویسن. پاشکی و کیجه که هری داوی بانک لتواهی جنان کر کو تکوشینا خوا پاراستن و ریخستن کرنه بلند بکن و کنفدرالیزما دموکراتیک جنان پیک بینن. ایرو لکردستانه روشلاتا ناوین و تواهی جیهانه پیدویا سرکه ده چارچوبه فلسفه جنجیان آزادی ده ایسیان خو پرگالا دموکراتیک و خوا پاراستنی پیش بخن. اف جی دنگی خوا پاراستنی و تک برنا میری هگومونه. دوی ام 100 سالا 21 و گوهرینن 100 سالا شورشاشنه و اف جی دنگی خوشک بون آزادی و اوینا راستیه. دوی اف دنگ قد بدنگ نبه و حتی آزادی جن جواک و خوازای مزن ببه. راستیا قیومین رژیم اردوغان لجه وینا گل تاین کریم پشتی هلبجارتنین شارداری هم با آوک زلالتر درکتن پیش قیومین کود فرقا تکچونه خواه لهمبری وینا گل دبون به تریلیونان دین لپین خواهشتن قیومین شارداری نافچه گوری نیزی 1 تریلیون ین سیرتیجی نیزی 457 میلیون لیره ترکیه دین لپین خواهشتن. پشتی هلبجارتنا شارداری آسیویه که آدار دیزی و تالان قیومین رژیم فاشیست یا AKP اشکره دبن. لباکور کردستانی به سرکفتنا پارتیا و کیوی دموکراسیا گلاندن پارتیا به وینا گل قیوم هاتن قوتاندن. قیومی که دفار قویه که دبون شارداری دبن دینان دهشتن. یک جدورین که قیوم خسارک مزل لپیخ و هشتیه نافچه گوریا جلومرگیه. دم پارتیه لنافچه گوریا جلومرگی جسدی هشتی دنگان ورگرد. تیکلدار میجاری هفشاردار گوری شورشدری آخوی ببیرخس کو بریا هلبجارتنی وان دیار کربون و AKP لگوری دبنی بنده ده بهلن. شورشدری دیار کر انجام وکی کو وان سوز داگل درکت و گوت ما تمامیا 25 اندامین مجلس شارداری بدست خست. برژه کی دنگان ده آستا رکوری ده خلکی گوری خودلی اراده خود درکت امجارک دن مال آوایی یا خلکی گوری دکن. هف شاردار دری دیار کر کو پشتی به دستخستنا شارداری وان لیکولینن پیویز کرن درباره خسار و دزیا قیوم ده او آگاهی پارو کر. قیوم هما ببجه شارداری خستنا بن دینه کی جی 1 تریلیون تلایی. دبردیلا وی دینی ده جی خزمتک لباجار نکرنه. دمجارا بناسازی ده پرسکریک هنه. نیوی ری نافچه نهاتنا آسفالت کرن. هف شارداری گوری شورشدری آنی زمان کو اوی بگل ره دست بدن هف رین هری بدو این چارسری پیدا بکن. نتنی لگوری لسر دیجی قیومین دسلاتا AKP MHP زرارک مزن دای شارداریه. شارداری سرت یا دم پارتی داخویان کو قیوم لپی خواه نیزی 457 میلیون لیرین هشتیه. لورا جبو اشکره کرنا راستیا قیومان دم پارتی دانین دینان وکه بیل بورد ناوا باجر ده دالقاندنه. بلیل سوریه جا آلوزیا آبوری او شهر جانا ولاتیان زحمت کریه حکمتا شامی بیکو روشا هیل برچابان بگره نرخ سوتمنی جاره کردن بوهاکر لحریم قاش و بیچک جی حکمتا شامی به بالافرین بیمروف ایریشی ناوندا چتهین دولتا ترکیه کر. لسوریه آلوزی کی آبوریا گران هیا. هر دلار کی امریکی 12,000 لیرین سوری دیگه. ولاتین سوریه جبر و آلوزیا آبوری جگلک پیوستیان به پارمانه.
دوختکی چاوی سوریان لچارەسەریەکیە حکوومەتە شامی لە هەرێمێن دبن کۆنتڕۆڵاوێدا ژیانی زەحمەتر دکە. حکوومەت بێ و ڕەوشە ئابووری بەرشان بگرە نرخێ سۆتەمەنیە بۆ هاکر. لە گۆری وەزارەتە بازرگانیا هوندرین و پاراستنا بکارهێنەران ئا حکوومەتە شامێ بۆ های لیترەیەکە بانزینە ئۆکتان 95 ji 13,985 derkede 14,200 lêreyê Sûrî. Lîtreya banzîna oktan not ji 11,000 derkete 11,500 lêreyên Sûrî. Herûha buhayê lîtreyeka mazotê ji 12,100 lêreyên Sûriyê bûye 13,540 lîre. Hikûmeta Şamê sotemeniyê bi awayekî birêxistin kirî li welatiyan belav nake. Lewra welatîne 4 dimînin ku ji sûkên reş bi buhatir bikirin. Li rexvê alozîya aborî şer jî qet nerawastiyaye. Navenda çadêriya mafê mirovan a Sûriyê ragihand ku pênc balafirên bê miroviyên hikûmeta Şamê êrişî navendên çetên dewleta Tirk a dagirkerkirine. Çavdêriyê eşkere kir ku êrişî li eniya rojhilatiya Tarib û kefer emmayê li Rojavayê Helebê û eniyên xiribetina Qûsê gundê qehra û ziyara yên herêma deşta Xabê li Rojavayê Hemayê pêk hatin. Di encamê de du çete birîndar bûn. Tevgera çetên Daişê jî li Çolistana Sûriyê berfereh dibe. Çavdêriya Sûriyê ragihand ku şaneyên Daişê êrişî komeke şivanan li rojhilatê Homsê kir û zêdetirî 100 serîpaz dizîn. Li gorî çavdêriyê ji destpêka salê ve di êrişên li Çolistana Sûriyê de 301 kes hatine kuştin. Ji wan 33 şînî 240 çekdarên hêzên hikûmeta Şamê û komên alîgirê wan e. Herûha di nava wan de 24 çetên Daişê jî hatine kuştin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê diyar kir ku çekdarên nenasî bi çekên navîn êrişî leşkerên benda kontrolê a hêzên hikûmeta Şamê ya parêzgeha Quneytira kirin. Di encamê de efserekî hikûmetê hate kuştin û yek jî birîndar bû. بله هر هما به چارچوبه که گشتی دم خلا روشلات ناوین کنش برکو روشلات ناوین دیکله ل روشلات ناوین ادیم شهر دنابرا حماس و اسرائیل ده وجاره ایران باوی که راست هما بجه بجدار بونا ویکر ایشیم اسرائیل کر امریکا جد بجه به پشتوانی خویش با اسرائیل دوام بکه لید بجه دوی ایران ایرشین خونه که او اسرائیل جه برسوا فان ایرشان ندش برکو واشنطن ده بجه نخوازه به تهران ره راست بکوه نوا شرکی لعالیه کدن هم نتوین یک بو و هم جی کنسیا اوروپایی جبو آرامیا لروشلات ناوین جاره کدن بان کرن. êrişên Îranê ya li dijî İsraîlê li seranserê cîhanê deng veda. Amerîkayê ku piştgiriya xwe ji İsraîlê re anî ziman derbarê vê êrişê de daxuyanî da. Li gor daxuyaniya qesra spî hat destnîşankirin ku Amerîka naxwaze li rojhilata navîn rageşê mezin bibe. Direktörê ragihandina stratejîka Konseya Ewlêkariya Netewî ya Amerîkayê John Kirby li ser bijarê axivî. John Kirby diyar kir ku ew naxwazin bi Îranê re bikevin şerekî berfireh anî ziman ku Amerîka gefên Îranê ya li dijî leşkerên Amerîkî hişyarin. Endamî kabîneya şera İsraîlê Benî Gantz jî gef li Îranê xwar bilêv kir ku Îranê bedela êrişên xwe li dijî İsraîlê bide. Her wiha Serokê Amerîkayê Joe Biden daxwaz ji Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu kir da ku bersiva Îranê nedin. Hat ragihandin ku eger İsraîl bersiva êrişan bide dê ji hêla Washingtonî ve piştgirî ji İsraîl re neyî dayîn.
لگوری رایداره که امریکای وزیر پاراسنی لیود آستن داخواز هم پیشه خوی اسرائیل یا او گالند کریه که واشنطن درباره هر برسوه که محتمل لهمبر ایریشا ایرانی آگاهدار بکه. لعالی دن لسرانسر جیهان ایریشا ایرانی لدیج اسرائیل هات شرمزار کرن. سروکی لجنه گشتیا نتوین یک بویی دنیس فرانسیس تکیلدار ایریشا هوایی ایرانی یا لدیج اسرائیل بانگا بالداری همو آلیان کر هشیاریتا کو دوی بویر و نگوهره شرک هرمی. فرانسیس د داخوانی خویا نویسکی ده دربار ایریشا هوایی ایرانی لسر اسرائیل ده دیار کر کو روشا شخو حساس آروشلات ناوین ببویارین داویره هی زحمتر بویه. سکرتر گشتی نتوین یک بوی آنتونی گوترس ایریشن هوایین ایرانی لدیج اسرائیل شرمزار کر بانگا راوستاندن دمل دست ایریشن لحرم آرامی جبو همو آلیان کر. گوترس د داخوانی خویا نویسکی ده وها گوت از راگشیا جدی یا کجبر ایریشا برفره آکومارا اسلامیا ایرانی لدیج اسرائیل درکتیه بتوندی شرمزار دکم. نونر بلندی پولیتیکاین درو و اولکاری یکیتیا اروپای جوزف بورل دیار کر کو یکیتیا اروپای ایریشن ایرانی لدیج اسرائیل بتوندی شرمزار دکه. بورل د نویسا خویا لسر پلاتفورم مدیا جواکی ایکسی ده وها گوت اف راگشی کی ندیتیه خطری کی جدیه لسر اولهیا هرمی. هر وها سروکا کمیسیون یکیتیا اروپای اورسولا وون در لین جگوت از ایریشا اشکره و نه حقوقی ایرانی لدیج اسرائیل بتوندی شرمزار دکم. از بانگل ایران و آلگرین وی دکم که دمل دست داوی لوان ایریشان بینن. دوی همو اکتور ایدی خواج زیدابونا آلوزیان دور بخن جبو وگراندن آرامی لحرمی بخبتن. سالک دسر شری نافخویی لسودان را درباز بود نوا سالکی ده گلک مروین لسودانی راستی گلک کریار نمروانه هاتن کشتن تالان کرن دزدریجی و کجبری به سری خواه انجام شریان سودانی را دخه برچوان لگوری راپورا نتوین یک بوی روشانه 20,000 کس جه اواری خواده بن. شرد نافبرا ارتش و هزین پشتگیریا بلز دل سودانی کو یک جکریزین هری مزن این جیهانی لید قومه سالا خویا اول تمام کر. جبر شر به تایبتی لباجار خرطومی جیانا به میلیونان سودانیان سروبن بویه. شری کو زراره که مزن دابن سازیه، تندرستی، پرورده، آبوری و جواکه نتنه سودانی ولاتین هری میجی باندور دگه. تاوی کوته ادعا کرن کوده دمک نیز ده مذاکره دنافبرا هر دو آلیان ده جنوب دست به بکنجی هر دو آلیان شر ده خویانی ده دیار دکن کوده شر بدومینن. تكمل الحرب سروک وزیر بری سودانی و لیدر کوردیناسیون هزین دموکراتیک ان سیویل تقدم عبدالله حمدوک دیار کر که سودان دبن مترسیا دابشبونا اتنیکی و نژادی ده که خطر هلوشینا بتواهی هیه. حمدوک ده اخافتنا خویا ویدیوی ده که ببونه یا یکمین سال وگر شر لسودانی لسر فیسبوکی هات وشاندن ده و ها گوت شر کوالات ما جهف پارچه کر سال خویا عول تمام دگه اف 12 مهن مرن و ویرانی پیک هاتن هر روژا که در باس دبه بده هزاران سیویل و لشکر جیانا خوش دست دن. هر وها به میلیونان کس جی کوچبر دبن. حمدوک آنی زمان کو برچیبون نخوشی و خزانیه به میلیونان کس کشتن دولتا سودانی جهف بلاف بو بنسازیا کو بکدو پره گل هاتبو آواکرن هلوشیا مالین گل هاتن تالان کرن. لگوری اجانسان و چیان آجیهانی عربی AWP حمدوک و هاگوت افشار جنشکان و دست بینه کر سدمین در کتناوی روش بروش لحف کم دبون. مهشیاری دا کوشر نیز دبه و بحثا فلاکتین کوه بین سری ولاتی مگر. هروها حمدوک دبانگوازیا خوده افتشت آنی زمان. تاوی همو تندی کمپلویان مشورش خویا مزن الهام گرد و بانگ دکن کو پرزگریک بدانوستاندن و ریان آشتیانه ورن چاره سر کرن. حمدوک وها دوام کرد. ریا مجبو اولکاری و آرامیا گل خو بردوام بو. ملگل ولاد پارزین دن همو هول دا کوروش آلوز نبه. تکلیین بدر و هندر ره رانوستیان. لی ارمانجا هنگ کسان او بو کو بی انجام و باندورین لسر ولات لبر چاوان بگرن شر درخن. رهبری خسریه دموکراتیک هریما باکور روشلات سوریه روزا 17 نیسان جبو همو سازین کو گریدای رهبری نه بطلانه راگانت لی دناوی بطلانه ده سازین کو کاریوان دومدارن و جوی بطلانه سودورنه گرانگو او کاری خواه دوام بکن او نوچه جدناو ده نها تورا نوچه مین جواکی.
مجلس ديمقراطيكا قلانا كانتونا من بيجي جيفينا خويا أصايل لترخص جيفين لغفاهيا مجلسي ببجداريا اندام المجلسي بيكات د جيفيني داكو هرتنين كوبي د ريفبريه د تشي ببن هات خوندن د داوية جيفيني دا فاتح المشحات وكي هفسروكي مجلسي ومحمد شيخو اسما رمو وهند داغستان وكي جيجر هاتن هالبشارتن ببونيها ججنا چهارشنبه سور هفسروکاتیا مجلس ریوبر آهریما باکوجلات سوریه روژا چهارشنبه 17 نیسان 2024 وکی بطلانه راگهاند به وی بونه همو دادگه و سازین فرمی ین ریوبری وی روژه بطلانه بکنه د داخلانیا نفسکی ده هاتا گوتن اف بطلانش بو سازین کارینوان دوامین ناگرناوا خواه کمیته آبوریا کانتونا دیرا زوری جبو پیشخستنا خباتن پیشسازی و پیشخستنا جورین هلبرینین آلیکاری جبو 235 کارگهین پیشسازی پیشکش کرنه. به وی آوای درفتین کار جبو 1500 مالباتین کانتونی هاته پیدا کرنه. هفسروکا ریوبریا پیشسازی کانتونا دیرا زوری فاطمه الشیخ و گوت ریوبری گرین خوین روتینی پیکتینه دا کو پیدوی و زحمتین کارگهین پیشسازی بلگه کرین ناس بکنه. دسته جنگه یا ریوبریا خوستر دموکراتیکا کانتونا فراتی بریا 4 ماهان پینگا و بدروشما دوست جنگه به دابو دست بکرنه. د چارچوبه پینگاوی ده به هزاران دار لکولان جهین گشتی دارستان و پارکان هاته چاندنه. پینگاو دو قوناغا خویا دویمین ده به داینا سمینران و بلاف کرنا بلاوکن تیکل داری گرینگی ها پاراستنا جنگه دوانده که. هفسروکا دسته جنگه یا کانتونا فراتی الماسا رومی دیار کرکو دو قوناغا دویمین ده جواک ده آلی جنگه ده بریا سمینر و بلاف کرنا بلاوکان تین آگه دار کرنه. هر وها پینگاوی دوام بکه حتی کل چانده که جنگه وره افراندنه. بری بینرین هیچم لبردگیشین دابیا بولتنا خواه ساعت 7 او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینند نواخیر خوشیده هر شد بختار.